Urmasqa tal vez laq'asqa munasqa khuyamasi kasan sonqonchik ukhu imarayku kay onqoy asqa yakiyta pamusan. Pero kunan noqanchik sayarina tiyan kallpachakuspa Diospaq makinmanta hap'ispa ñawpaqman lluqsinapaq. Hinataq kunan día devoción matutinanchik parlawasun imaynata apóstol Pablo t'ukuychasaña qillqayta maychus k'amikunasta kay iskay carta Corintiospi. Kunan día payqa despedikorqa chay hermanos Corintio llaqtamanta nispa kayta chaypaqtaq invitayki kuska kicharinata kay iskay carta Corintiosta maychus niwanchik chunka kinsayu chunka tawa chikllasqan niwanchik ajinata. Señor Jesucristo qasi k'acha yanapaynin Diostataq munayninmin Espíritu Santo yanapaynin tukuy qankunawan kachun. Amén. Kay lindu mensajeta payqa haywarqa tukuy hermanosman Corintio llaqtapi. Chantapis pay nisarqa ama qunqaychischu. Diospaq munaynin Espíritu Santo qankunawan kanantiyan imaynata kunankama noqawan karqa imaynata paychik yawarqa evangeliunta apanaypaq. Chantapis yuyarichiwanchik imaynata pay sayarqa Señor Jesucristupi tukuy llakiniyuq kasaspa, pero apóstol Pabloqa sayarqa Dios ninchikpi mana chayllachu. Sapaq ninchikta yachachiwarqanchik yanapayta runa masinchikta. Ima lindu chay munasqa kuyamasi. Seguramente ashka runa masi haywarinku tal vez watukorqayki wawqi masiyta imayna kasayki waqllaspa yanapaspa t'antata mikhuchispa. Chay yachaykunasta payqa saqirqa tukuy hermano Corintio llaqtaman. Kay karqa nisunman imaynata pay presentakorqa. Icharis imaynataqan presentakusayki runa masiykiman. Diospaq wawanta hinachu, Diospaq evangeliuntachu presentasayki o imaynata riqsichikusayki familiaykiwan o tal vez runa masiykiwan vecinuykiwan munasqa khuyamasi. Kay k'amikunaswan kay hatun bendicionwan qillqasqata kawsanachik kunantiya ayataq qayarispa kasun watejmanta Diospaq qillqasqanta ñawiriyta k'ayakama.